Pozdravljeni gledalke in gledalci. Z velikim veseljem vas pozdravljam na spletnem druženju, kjer bomo predstavljali švedsko avtorico Ano Höglund. Rojena je v Štokholmu na Švedskem in jo štejejo med eno najvodilnejših ilustratork te države. Sodelovala je z najpomembnejšimi imeni švedske mladinske književnosti. Sodelovala je z Barbro Lindgren, z Ulfom Starkom in Gunnarjem Lundqvistom. V tujini in doma je prejela številne nagrade, naprimer Silveren Pencil na Nizozemskem, Deutscher Jugendliteraturpreis v Nemčiji in številne druge. Kot avtorica se je prvič predstavila leta 1982 s pravljico o palačinki in od takrat do danes nanizala kar 20 avtorskih del in številne druge. Pri založbi Pivec je izšla njena knjiga Biti jaz. Težko je rečem slikanica, tudi mladinski roman ni. Pravzaprav se nahaja nekje med risoromanom in ilustrirano pripovedjo. A to za te predstavitve, ki smo jih pripravili za vas, pravzaprav sploh ni pomembno. Ana je v svoji knjigi spregovorila o vprašanjih, ki tarejo mnoge najstnice. Ko smo knjigo izdali, se je izkazalo, da ne samo njih, ampak tudi številne druge. Na hrbtni platnici knjige se namreč 13-letna Rosa sprašuje sledeče. Temu nameravam priti do dna. Zakaj je tako naporno biti jaz? Prihajata občutek od znotraj ali od zunaj? Dovoli nam vstopiti v najintimnejše kotičke svojih misli in razkrije, kako doživlja sebe, družino in svet. Išče odgovore na najrazličnejša vprašanja in jih hoče razumeti. Veliko premleva o položaju ženske in moškega v družbi, o medsebojnih odnosih med spoloma, o enakopravnosti med spoloma v vsakdanjem življenju. Bo ta res kdaj zaživela ali bo ženska vedno le privesek moškemu? Izvrstna avtorica in ilustratorka Ana Höglund je na našo prošnjo odgovorila na nekaj vprašanj o sebi in o svojem delu in nam odprla vrata v svoj atelje. Vabim vas, da jo skupaj z nami obiščete in že zdaj napovedujem, da bo v naslednjem letu izšla še ena njena knjiga, ki govori o možaku, ki je gradil hišo. Skupaj z Ano pa se najbolj veselimo trenutka, ko nas bo lahko obiskala. Knjigo je prevedla izvrstna prevajalka Iva Klemenčič, ki je pravzaprav tudi najbolj zaslužna za to, da smo Ano izdali v slovenščini. V sodelovanju z njo smo pripravili serijo posnetkov o Ani in prvega v vrsti si boste lahko pogledali v trenutku, ko zaključim svoj nagovor. Želim vam torej prijeten ogled. Hej, välkommen hem till mig. Det hade ju varit roligare om jag hade kommit till er, men nu är det som det är. Ja, det är klart. Sen vet man ju aldrig det här med arv och miljö, men när jag var barn så fanns det ju alltid väldigt mycket material hemma. Och om man visade en teckning man hade gjort så var det liksom inte det här, vad fint, utan det var mer en seriös, liksom att man tittade och så, ja, det där var ju intressant. Och, så att jag menar, lite mer allvarlig feedback fick jag säkert. Det tror jag säkert har påverkat. Ja, alltså egentligen blev det bara så för att jag höll på med bild och det var ju knapert med pengar när jag var ung. Och då var det en tävling i en tidning att man kunde vinna pengar om man vann första pris i en bilderbokstävling. Så då gjorde jag en bilderbok av en saga. Det här är nästan 40 år sedan. Och den vann inte, men den blev antagen. Och då upptäckte jag hur roligt det var. Att det kombinerade ju faktiskt mina 2 favoritgrejer från skolan. Att skriva berättelser och att göra bilder. Och jag tycker fortfarande, för mig är det liksom den ultimata uttrycksformen. Att kombinera just text och bild.